Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka Maukuruat Presbyterian Secondary School Light Laos Sang Jakram kala rakhe ya ka jingdap arpsan snam nadu pelaseng ya ka haus nam arjar iwe asdang ya kena jing rakhe da ka jing penher ya ka lama jubili da UMLA ka Maukuruat constituency upa Reniton El Tongkhar ubralong kum kongsan USD SEO upa SS Lingkhoi u principal jong school ubabu Fairness Son Wanyang kitiman basan kino hikai bat kibelasha khot ngobhan kum kadak jong ka jing don benta bat ka jing rakhe jong school ya ka Silver Jubilee UMLA ulapan bana pan ajing rap saulak kan da kabenta pan sina ya ka kamera jong skul link ba ka skim SRWP jong snam arhajar apsan arja pun rio hakini ka sngila pen jong kon ka jing rakhie da ki jing shat ba ki jing ruai na ki khna skul kum kadak jong kajing sedang ban plino ya kene kajing rakhie Jubilee jong kali ke school ngan penher kene kelama Nalukastang kay iba gigilale. Ka balang Presbyterian Maukuruat da gaway kay jingmut. Kaliyaray bantunsa jingkan mau yang kay jingwan jugas na marija. Da ko anseng kaway ka school hakani ka dong hangni halay dosan. Bagalong kay jingkan ku nagbanta yigito paro kibasyong gasa hakani ka dong hangni halay dosan. Kumta ngiyakot pagpilino igaway ka lower primary section hagarika jaka. Kumta layo iban pli gaya school da iba W Lundok. Ibade EDI yung school ibadan hangnya Maukuruat balik kebangitip menta ke SDS IO. Hagarika senam ikna ikantang kumba arko kendai moti bat saut kinohikai kibdeki kon jong kapala kibalat koloi ya ban volunteer ban sim yerekam ban yerap hak bandikai yekini kena kibeton hagir skol bejong te hak basdang kabalang kampat yo ban sna yela kejong ka building dari ying school Kumta hakawal yukali I bakidon kiri quarters hakika jaka bejuk haknel mulai dosang. Kumta nagaliang jongki rangba jong kabalan. The late yakabanya pindu yung aesthetic engineer yung kapiliti road. Pat hakal kapori di yit SL. Ban kerpa di ban nirablam ban penai jaka ini ban penong school. Kumtang ni dapat yung skopman kabakraw ba nakalyang yung aesthetic engineer ila siya sobha nagbanta yung yak bangin pendong yak ka school ka yung hakika jaka kalau kumni nakapal ikihat kibali ko bertemu sengapa kibalong ikana school kaika boleh ka putih ni kaika education. What is education? Education, namun pada alam jumut tu,
education is a theocentric. Piosnya oleh kata theo centric ke masuk bah. Maka ni sekarang piosnya bah. Maka yang theology ni, theology. Theo kamu dia, kamu ulai. Logi kamu words or wisdom. Jadi kadang-kadang kalau kadang kajing jakap boleh kuti nak benta berintip dekat yang kerukom kajingnya kejumi theology. Mulai kita orang berjalan jemut yang hilang barok orang bah. What is education? Education is a theocentric. Kaya kebang amut orang bah. Abang itu yang kalau kam, mereka education amut bah kadon kajing dari batu biru. Batin siapa? Kaya education kaya ulun bat mulai udah haplen. Tio mulai sentrik kawan nak sentar ikena skul tibai ta kabamut ba mulai udah haplen kaba ka education pakai kaya ulun. Saudong yang ini kaba mulai pada udah haplen. Kamu diu, kabamut kelamba. Lada isim no you brain of them. Kamu education kan nambah. There is no education if you take away God from the center. Tidak semua aku belajar. Yang kabalang kapakatre, yang kabenta, kalau bah, kabamut bah, kajim semua kalau bahap dan udah lulai. Kabamut bangsa kiri yang lulai. Kihak kibarit. Napa berpoin di kong sepi, makin kemau ya kali. Ba kumbang education is theocentric. Kabumut ba kin kemau, maka berpinang yo ya kajilang jing start. Kata kalau ba pinang jan ya kajingtip yang lain. Nada pinang kajilang jing start, pinang jangai, na kajingtip siapang lain. Nama kita cepat dipilih kibrit. Tengah skul, makin sebab minat apa ki kuliah skul, nama ba, kimbu sekemat ba, pada nasta, nanang jan jaga jingkip siapa boleh. Berkunjung, rasa baru ini, kum kabalang lu, kum kirumba lu, abang trei, dia sebab kilang, waktu biar, jaga kuliah keputi, ba ladangin dan ketong, ban mana you play, ladangin no you play nak dan kamu minum lah berkerja yang kajian kajista. Jika jumi. Kita skul. Kita orang yang ikuai kita dekat jompi, but kalau kesini keba pibiang dengan hai, yang orang yang kita biang baik, naduk arfo tarik sana. Badai kita kenal kelebut kita si kuliah siapa nonton kita biang bagan ekspres yang semua jonga. Hak bapla ailat tengah dengan yok baju i ke celebration, badai rekam bar ke skul. Hai ke skul. Ke skul ke bang alayo snow, alayo i ke jing don jokala bon, ke hosnam. Namaring yo snow bagi tip naduk di serang jongka. Kantam naduk senam arah jar kendai. Ya kebagian yok sedang ya ke orphanage. Hak kebagian ri kunsuat hangre hak kuartal juga PWD. Hadirnya kebagian wajib tip maka di skul ke kebajanta. Di kebun pikon gile wan pak hangre. Kalau lo kajing sekri ke makodor ke makrau hadok kata-kata. Hak kebagian di skul kali obat ai wajib kunsuat. Kuliah sebenarnya ke mesin ya kene ka mesin mission kepada hak barang presiden mau kerwat hak mat layok pan sedang ya kene ka skul hak arku sansenam mensyua ki arku sansenam mensyua idei kesnam ki makodor haduk kata-kata hak sedang ya kene skul namar ki skul tu bagi tip maka dei kesnam hak ba kene kesnam hak ba hidon ke jingejet teman basan bat hidon ki teman basan argut dengan maklam tajuk kebalang kiban rakhe ya kajing dak arbu sansenam kumju hikum dari skul. Dan mari kata ngai
big congratulations yang dari school hakajindak arpusan senam rekat ke kabalang Presiden mau kuat bagi kita membasan dari kabalang barok ibadah mentah nasukan haduk kata-kata banyoi bagi balang Kristen kim pengkutno ikikam papahat tang hati sau kudrok bagi yakren tang hati sau kudrok jong kaying mani Henry di balang Kristen kimi syabah banle ikikam babha ya kakam nation ban syakri omday tang ya kajim syakri bakan jam sim Henry ban air ya kajim start kaba long kabarkam haduk kata-kata kalau don ke way ke kebanyakan orang kumulai sibon yaki Christian nation kung kinonsong senong do dari India lalu don ke way ke kebanyakan orang kumulai sibon yaki balang Kristen gila dari orang kumulai sibon ya kajing ay ya kajing nang kajing sa you will be the future teachers of this school. You will be the future officers of the state of Meghalaya. You will be the future leaders in the state of Meghalaya. Om dan manong no wala pagkam permanent. Yang kini ki position ki mangiyabat. Mentahan along MLA mga hagmo kerwat. Katakan Allah along permanent makan day kecoba. Mapiring kina school na mga school na balong ki MLA na balong ki MBC kalaway kejong ki ikana ngalang riyam kumda kapore ka mga naglit kuli class 8 class 9 hamaram ka high school hakaba I had a dream and my dream is to become an MLA of Mokawa and it happened. It's very much possible to you my dear student. You can be the future leader. You can be future MLA, future MBC. Yes, it is possible. Nasaudara, banyak kedua parti, kon sama, ikna school kita kalawai juga kita juga jangan real. Bagaimana mga kuat bantu aki jimot kiji perkat jumpi ikna school. Ya ke kabangi day bandon ka jing kermen. Ngintay bandu jing kermen hakajim ko ikna school. Don pun kiji galang bakla. Hakaba ipendu jing kermen ini ikna school. Hakabagi paya kayo kamu kayo jam. Hakabagi paya kita di competition kita bagi di mana bagi di face. Don kiji galang bakla teng kibayalang bakla om idon jing kermen. But don't tengok ipini paru masih elam bakla. But om kam mentoy super high school nomor om yo kam om yo jam. School. Tung yat ke jingkermen. Haka jingat di jongi kini kisnam ki bandangwan. Kani ke school ko bali bahkan nang yo bor nang desa kema. Hilon ka sponsor mudi ke baklan. Kabalang presiden mau kewat kani kabalang kebangi latih baru bakari ko wehi kabalang ke baklan. Haka ni kadok datai. Ko ke school pindai ke school nok bersem. Pindai ke school bersem. Kinong hikay di balang negeri gasto. Himdon dawe bersono bersih. Ki kena di balang negeri gasto. Pinay di balang mak bandon negeri gasto. Kabakadon kabalang kababak, kadon kabalang kabasponsor kabapek ke jingyay. Ya ke jingbek ke jingyay negeri gasto. Bagi tibelti kumbat nila sedang. Dah ke jingbek ke jingyay ke jingbahar. Itibelti bagai school kana maharan pos por. Hon yung ki progress bagai school. Ibalong commendable. Hakaba niyo slow ke serang hai yingwai kamrai baret. Mentah tidon kat kene ke building school. Kaba habang ayat nanti barabor nak kali itu tadi serok ni itang atulung kendiat. Kali ke first time bagai room kali compound bagai school. Nah supaya tan atulung kendiat nampai perkat bagai ke building kala he kala bil kala yang kan dekat. Nakuha banyak yang kajinggiang juga infrastruktur juga dari school hangne. Pagkaway na kita kumakuha banyak yang kajinggiang juga di toilet. Bende mariwan i SCSO ilalit mari mak toilet ng tibiyo namiyo ne. Namak keteng hanong kendong. Buon sil ring buon mak toilet il perhat at bil pa tibiyo toilet namdon.
Dia bilang hai ngal keli ong kebiang don. Yang awal tidak untuk ngasalet semenaru. Dia ngalalet, but nakwa manyaro nak kaba naduk mesin. Banyu i kejimbek kejimbang joki infrastructures akan dikasih hakaba kadon ru ketelak kebabit kebiang maka badon ru ka kebabiang kita ki functional tap connection ni kebanyu i ke school hakaba bidon ke jakat hati kebiang hak mat jo katelak. Saya simpat nampak ban penjerong ini dari jingkran jona. Dari kuat empau ke seluruh yang boleh try kerak kembali syak ini begini yuk dari solai dulu kemudian harga dari sini ke maslap dan dari dewan banyak syak kerlang kemudian sebenarnya banyak i dari kemudian jok itu semua try haki para bagai jok kabalan perfikiran mau keluar. Bapa dewan banyak orang kamp dari school banyak nakmen harga dari kejingkap arus asal jok dari school. To ayah bagi dari school kerja syakrak. Ublay try kena undang terkui ke dalam sekolah dengan pos apa. Hak bagi yo iya kijing job juga dalam sekolah. Kawan ro ke dalam sengi ke pemerintah. Awak sekolah naik kulai kerpangi baru berjun kajarin. Ibala advocate, kumu advocate, ibala advocate paha tak kata ke sekolah. Hak babon kursi ilakran hanga sepang juga ke sekolah. Bakal norkam dia ke infrastruktur. Banyo ia kijing tei kamera akan digasto. Kamdei ke kijing kran tersisin, ila kran dunai kalaisin sosin. Badai kata kamala penlong harin balayok balikan, berkini kerang ba. Kemudian digasto, so kijing kran kamera. Tinggal lala ramandra kuwe kawok onda nak SRW scheme. Jom unus nam. Arpusan arbunril. Hakabangilan ermat. Ia kena kampang ni, kumba solat mereka kalau dua orang mengat. Maka kerpat, ia headmaster, bagi pihak sekolah, bagi orang bacun, kumpuai ni kibala pengkemau, kibala long, kibala advokat pun sini dengan antara sekolah. Bagi luar mansim, ia kena dua orang, ia kemana orang. Saya sempat kebelah sibun, kebelah jatuh, ini kena baru. And once again, I wish you all students all the best in your life, and I wish to see you successful in your endeavors. Thank you. May God bless you. Oh, for once I'm ready before her. Chale! Gorgeous. Let's go! Coming. How much you honk, yeah? Come on, we should leave. Chill. It's just family. Exactly. और घर वाले ही late. By the way, how am I looking? Very late. Streamers, caps, candles, a cake, definitely balloons. सब आ गया. Wait a minute. Where is everyone? Show off. Hey bro, how's it going? एक बात बता, सबसे फास्ट होकर भी हमेशा लेट कैसे? Style bro, style. Hello guys, where's the birthday boy? यहीं कहीं होगा, अपने फीचर्स को रील्स पे शो ऑफ करता हुआ. इतना बिगाड़ा जो है. Automatic gearbox, ventilated seats, sunroof. क्यों ना हो? फैमिली का सबसे यंगेस्ट भी तो है. Let's go guys, party time.